Longram han se lapen basa piteron piasopo sarkuruhan se pan mi kichu penajok akhir intang rakan pinlo. Bangso ajok si kisumdet abang puten CM Dr. Turam Rongkhang lapen nilip MEC Pobituro Piaphan kira pacohan. Nilip 25 competency ki perlo borpung longki han se amikar longram han se lapen basa piteron piatum asopo sarkuruhan se pan mi kiru akhir intang raklo. Bangso ami kirunang poke lapu hello tarapung borpung ahawar alongke nonapor ke ingsam piglo bangso ajoksi adap mi kaching hidam ji pua hotsi bangso suaphan achoylong miruk loklo ape apotung khedun long del chatlo la suapot si u an mi kecho ahit ni tanang poklo si nilituma pherang ke kahong ridam hot dilta nang pali sarkuruhan siap hansi kecilang jiahen kipon jipu mathalo sita akhi katat kawidet na joksi dolomrak hospital anarle ponjita kahilu tuwar kahingno chuki hola anarle ponjisita tuwar kahingno bangso joksi na hoka pontik kedet lo sita mi kipon jiap kan kabo ie pancasik lo sita mi tangta maha kawidet na joksi nili tungci pontik kedet lo kusik herang ke kahong ridam hot nanjet handu non ke hemalong si chelang pon bom asonsi nang mandet lo lasi ning ke mebang kusiem Dr. Turam Ronghang Deputy Speaker Kemele Dr. Momin lapen milip MEC Pobitro Rongpi aphan chuning rilo nang rabung rekha kusi ekesi kechelang ahen an ipon jiap anawar sai adet lo tarapung borpung hawar arak kidam kebang kisungten cenglok asona kisung punang piklo lasi karbiang long atau mas kamsir kecari atun tarapung borpung arak akisung along nangarapun ipha kusi kacudin listani paduko tangte angton alam kacuni japan kumri injek kat longram hanse contact number mate mobile phone number laki 60023576668 Dolomarapen Moses terang nang kilo All India 24/7 News